YouTube channel kutangiye kunseka. Welcome again to my YouTube channel. Nizere ko mumeze neza aho muri hose mu nce zose zitandukanye. Ndi kumwe na Serugo hano. Ukaba nyirurugo. Ndi kumwe na Serugo, ngende nyirurugo. So tugiye muri match rero igiye guhuza abanyarwanda ba Quebec n'aba Ottawa. Urafana bahe? Quebec. Les Québécois. Ngenda fana Ottawa. Oya data. Ndafana Quebec kubera ko of course niho tuba. Abanyarwanda tugiye guhura. Hagiye kuba match ya volley, ni volley ni basket, ni volley. Byose biraba ariko hagiye kubanza volley. Quebec of course ikine na Ottawa, ubwo tube turi kumwe tuze kureba ko biraba byifashe. See you in the next video. Stay tuned. Stay tuned. On YouTube. Match igiye kubera rero ahitwa La Cité, tugiye guhura n'amakipe donc agera muri ane: Ottawa, Montreal, Gatineau na Quebec City. Hanyuma zikine iri buze gutsinda donc bayihe igikombe. Donc tugumane aho twari twinjiye turi kumwe n'inshuti zacu twavanye Quebec City tuje gufana of course ikipe yacu. Kwa gikosi. Yego. Nutaha utagitahanye. Bihanga ya Rayon Sport yakivuyeho. Kandi yari yamaza ku mutima. Igikombe ni cyacu. Uyu munsi tugomba kugitahana. Tunakibura na Rayon Sport yakibuze. Oya nta gutsindwa kabiri. Sisi kisasi. Ya mbere twayibatsinze bano twayibatsinze oya iyi ni imwe turimo gukina niyo ya mbere turimo gukina Ni ya mbere rezo tubona twari imbere ntabwo asimbuka nicyo kibazo ariko ubundi uvura arayizi. So, wenda ugiye kureba ivuyeho niyo yatsinze. Niyo yatsinze. Trying to
Ubundi kwita ku mupira. Oya, nukubanza gushyuha. abatari bahari mushobora kwibaza ngo nukubera iki. Je vais parler en kinyarwanda d'abord, ubundi ndaza kuvuga mu zindi ndimi z'amahanga gatoya. Ku batari bahari uyu munsi mu gitondo dutangira, twavuze ko turimo turakora iyi tournoi kwibuka abari abakinnyi b'amakipe atandukanye mu Rwanda, abatlete, abahanzi n'abandi bose bakundaga sport bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ni muri urwo rwego rero mbere y'uko dutangira gushimira, guha imidari, ibikombe aya makipe yacu yakinnye neza, nagira ngo basabe muhaguruke twibuke abacu umunota umwe, tubahe icyubahiro bambuwe ariko tuzahora tubaha. Les amis, on va prendre une minute de silence. On va se mettre debout si vous pouvez. On enlève le chapeau pour honorer les membres de nos familles, les amis du sport, les athlètes, les artistes qui ont été tués durant le génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Si vos parents ne vous ont pas dit qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, on joue en leur mémoire. C'est pour cela qu'on est ici. Photographe wacu muhamashyi n'abandi mwese ndagira ngo namwe muhamashyi abo bantu bari hano babona. Hari n'abahimbye indirimbo, hari n'abambaye amajersey nk'ayanyu, ni ukuri turabashimiye cyane. Ariko cyane cyane nanone ndagira ngo nshimire les membres d'ASA, les fondateurs d'ASA bari hano, muhamashyi nibo babogamije iyi mikino. Dufite iminota mikeya, ndagira ngo dutangire turabashimira tubikuye ku mutima. Turabaha imidari y'ishimwe izahora bibutsa ko muri ino weekend yamwe tuhora tuza gukina hano, ariko ino bari bubone igikombe. Les amis, ninde watsinze? None rero ndagira ngo sabe les membres d'ASA mujye gutanga imidari. Turahera kuri ekipe ya Ottawa Gatineau, mubaha amashyi menshi cyane. Quebec City na Montreal nabo nibo bakurikiraho. Ndasaba les membres d'ASA kugenda kubaha imidari. Utubaye turaba turi gutisha kubera ko hari abandi bayikeneye bari buze guhita bakina. Mubaha amashyi menshi cyane, mubaha amashyi menshi cyane. Ndibaza ko notre chef photographe ari hafi, ari
bambika imidari y'ishimwe. Tudatinze nagira ngo nsabe ekipe ya Montreal yigire hano imbere, abantu mwese muri amashyi menshi cyane. Ekipe ya Montreal twese turiho amashyi. Nagira ngo bigire hano imbere na kapitene wabo yigire hano imbere, abafana banyu bajya inyuma. Mushobora guhagarara mureba abafana ko mvuze noneho bravo rwose turashima tumakipe y'abana kimwe. Turagira ngo dusabe membre fondateur wa ASA Jacques abashyikirize igikombe cy'uyu munsi. Muhawe amashyi menshi cyane. Bravo, allez Montréal, amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Hari undi mudari w'ishimwe ukurikije igikombe twawugeneye arbitre wacu Louis. Mwese mumuhe amashyi, karibu hano, twabageneye umudari w'ishimwe. Turagira ngo tuhe visi perezida wa ASA Yves niwe ugushyikiriza, mumuhe amashyi menshi cyane. Merci beaucoup Louis, merci. Photo s'il vous plaît. Ubwo rero nagira ngo nk'ijambo Willy n'uhagarariye ASA atuvugire. Merci.